Thirty TV on kiprang pheng nang amon chamin chibai kai manang bap jom dikai mol som awni king tung thei thek Vijay Nandi playground kan imoi tino awni ha pheng hoi thei awni ha final mutai tai all Tripura Molsom Enter Base Football Knockout Tournament 2024 final match ardoilum hauni Longdor FC versus Rayo FC organize atholom he all Tripura Molsom Sipai Association ngai organize athongai khelo amsum ngai beno Vijay Nandi Baptist Barno School playground kan mothik nin kimen thaya oni ngai nang mu thaital ulun ulun pongai prize nang peklom ngai awni champion jara man ngai atu kapal kan morsuat hi champion ai lun po second second first prize second prize look ai malum ngai awni mansok arthano ngai ai rang longtor ngai rang amkan tong captain aji gijramo awni ha preparation ng thota nglata ardo yang tasinin ngni mo champion trophy soyang tumi mo soyang amar nar khangani atmo captain makan tab dah mancho nirming bakati Kerming Juhi Devras Molsom longdor kan tanah Longdor FC Captain Kisa hemno nai nang preparation longtor ni hem tak awni soy nang mo final Awni gerthok ai maitinung khela su hi kewan hi grandi ter de themang mi tung jikai ten ga su jal sungai champion la ranta simin te gerthok awni rayu ngai nanar sona rayu nanar so hai atmo je nang dai ga sungkan atmo ha mane strong team rayu mane rayu kabine nekani strong team ni oma khong ai thai te imaitinung chu hi se final kan hi buka hi net su hi dra chang kai be karle su hi Vigilante FC le su final kai na aza ai hi team ko ati team kamo ये टीम कंट्री होई कंट्री 38 nin chui arbo ya 38 team nin team sunga ta aji luk mo mane aji team kan no baita 38 team country hi first ni ker dai Gongra FC second ker dai Kolsi FC third ker chui Molsom Tei Baglai fourth country hi final Carolina Vigilante FC nah atau strong champion sar khan na ta team sunga am sinum king ta Jharkhand ker dai na sung country hi strong de from team nan emai team chui hi an country hi boka ker dai na country hi defensive mai amai chui bo mid ar dai ni boka enam to khai mangai ni kan chui kai rat na chui jang silan na song kan boka ko en chui jersey final kai lui na chui Vigilante FC amai chui draw kan jang pui ta sin ni angning an chui boka strong de team mo chang chu ai mo ai ko hiring chui nakadama fal jama committee ji abul kan ta chui organize mo to ngai chui hiring chui fal jama ke local unit ni chui argai fal janga tenin cha adar chui rik sakai submit abagan chui adar submit kan committee je rules to kan se follow to ne tak chui aun jara chui hire bo ma chui final kai kohol aji lokumo player all team chui all team country 17 player submit kai to amasung country coach manager om the player match country 9 says ojanga play amasung country 13 chui and can substitute them best 9 chui 13 ojang chu amni trophy lentak champion trophy so yang pamon nang hong na kan second trophy o yang tanur nang mo chui kelo chui tel air to jam chui champion nan air to ka emai tunung chui kelo chui gani kom chin oen ni yang le mi chui atapik jam ang kanin chui adai jam kanin chui ker to ka kano cha sin nang ta sungkan mane dirawai mo mane nang team kan mane longtor FC team kan player ngai nang dirawai mo agar mo itu jero final jero atun jero kan chui final kailu na jero chu bukan to hi atun final kailu jero kan chui player chui ke wan to injured ta munga mata sel tak kanin hi rep me left man ngai chui ta tak kanin kenin ngerda te odai kanin amni jero chui ke wan injured ta mangan player ta tak kanin hi ayom nu kan kan no yai jara che ai semi final alu chimang ngai
water final ang lui thema nar sung ngai bau itun awni final nang lati la final kan cara ang lui thema ira adok sai tingi ni sa sator ni next year ko lu ta ya lu ki her mo se kini tang tai dong ai gom su hi ima tin phone ke lui tai mang me final pong su hi rat tai mang me ya mo sung kan su hi aral lum de lu ka taw final oli lum chi team ni ka taw changa amata singin odong ai gom su ni hi khela thamak hamo chong jama ka lu ung thaya ima tinung hi khela su hi lak wa changa amata singin su hi ani gom lu ung thai next kan su hi mokwang nin hi ini khom final har dai lum hi ini khom la chang la amakon hi last question nung tang taket organize athongai ha all trip pra most sipai situation ngrang da organize athongai playground kan awni jero amakan committee ngrang imo next year kono mirang no singnin misas imun nartorang ni nombor luki hera all sipai association kaisar ngai gan lukhar chon committee ni mokwang nin chi mulchum ta singnin chu hi organize chu hi lun tak nin hi ar thokna mor thonang ta singnin chu hi khat ka sport chu hi mohonga hamata si moman kan chu MYA 2019 lai chu hi MYN in hi organize wa changa tu chilong kan mokan hi champion wa chang mi si mona first runner up chu hi gongrai wa changa hamata singnin hi mokwang nin chu hi aitinung chu hi kumrnga kan to achang tak kumrnga ka kainin khana chang hamata singnin hi ungchung kan lukhar chon kamitunga sar ngai kan le kan MYA ulun sar ngai kan ungchung kan khar chon kamitung mokwang nin chu hi jai ham imitrang chu hi nakan hi tamka ayan nung chu hi na pangai kaini na pangai chu hi lerang changma ka student ta singnin khom chu hi student ta rang changma ka tulsin kam thumi ta singnin khom chu hi khat ka chu hi tamka murui jinis thamak tin ka hi manya chungkan chu her mangsina hamakwanin chu hama omakarang ta singnin chu hi khat ka chu hi kaisar ngai chu hi rawak thatak le mroi thatak chu hi mor thonang ta singning rawak thai chu hi ungchungkan hi organize committee ni chungkan le sari chungkan hi lukhar chang committee hitun jero final nang lui thai ni sampui ito sikin mo khelo nang mol ito sin mo khelo nang mol ito khelo nang mol reason imo khelo nang mol no football kang nang mol no reason imo ito sinin mo khelo chu hi kemol na chu hi khanin na sanga tam kai ni ngai chu hi materang chu national level kan international kan ardai mi chu hi te jangmak atokom chu hi tam ka hi television TV kan chu hi ngai kan chu hi aimutaya ngai kan chu hi ayan nung chu luk sport football chu hi lungan chu ayan kan ngan chu hi aijai opara himapon dainin chu hi endin ngan sok kai na ja khanung chen kan ta kai coach ngai manager ngai kung kai khong khom chu hi ngai chu hi kinur thok puya football khat ka chu hi kho kan chu hi khat ka club kan nei puya hamokan chu hi kinur thok puina kan chu jai kan roya football chu hi football ti chu chong de changwa kai mai tinu hir dai chu hi luk kai mola kai khulun kai lun ngai chu hi kinung roi na kan chu makan ngan chu hi eni hi kinung roi na kan accept ko tang ni na ni kan chu football chu hi ter thok na chu hi mo changa kan thok ka hurda ba tebras mo sam captain long dor FC versus kai kan to captain ni jangna ka hurda nung da ai hoi thai tabal long dor FC kan to team bata second ulun atak nam roi ni football da kan tengkan he mun awni fast olympic kanin trophy ulun tak champion trophy to ya ini kom look nang nakiwa ball sayang artang to preparation ko nang lock kanin jar awni layo versus ngirang layo ini nang nami doang ta look tight hoya anong siga thon thinarang ba second le supui sa itim all na rayo ya ay aji mo preparation ng mata do kay tournament